बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रेडियो पाकिस्तान तुर्बत तवार मीडियम में 504 किलो हर्ट्ज सरा मागूश मतरान कन गए शायद में गुजदा रोकम شما مارا یال بھی دیے کہ میرے توار ریڈیو شما کے رسا پسلیہ پیدا گیا یا نہ پرچہ کہ ما ہوتی ما شما انسٹرکشنانی مطابق ہوتی توارا جہل بورس کرنے جہدا کرنے اور مروچی مانی اسٹوڈیو کہتا کہ من نندو کو یہ جا گئے تو کہ بدلیت کا کہ مرچی ساکو روشنا ہے یہ روشنا ہے یہ سبب بزے خود لیٹ کے بتگن بدل کتگن تو مسترے واٹے لیٹ جنگ ہوتا گنو پامیش کا مرچی روزنا تیرن تو شوق تیرن تو چم ہم شرطر گندگا ہاں اور تہے گا شرطر گندہ پہلے دنیا نگندہ ناصر کیا کوٹیا نشتا آئی شکل کم کچھو دانز مجھانگو ہندے میں انچو لگی کے ریفلیکشن اب دا نے لگا ہاں تا یہ را پورا گندگا بلے بارحال پورا شپا نشتا شپے تو کو تہار نا تہار دین بھی تو مابوشیں کہ مروچی فروری ماہ 6 تاریخیں اور شعبان المعظم آفت 446 ہجری اور روچ مروچی 5 شنبے ہے کہ مکائیں شمارا گوشیں کہ شما کو جہاں وڑا گوما وار بود کت کنے من 2 وڑا یکی میں ٹیلیفون نمبر بزام 08241 ہفت 9 سرا کے ٹیلیفون میں چیک آؤٹ کو سکشر رہیں بالکل ہوتی ہما رفتائیں ہوتی ہما شو کی مزام جلوہ دیا گئے ٹون بھی آنن تھی اور یہ ٹیلیفون سر شما کو میں جوڑت کنے 08524117779 ہے سرا دومی نمبران کے میں موبائلی کلو ہے نمبران ازا موبائلی کلو دین دیے گئے ہاترا شما میں گما جوڑت کت کنے ما ادا 031 سرا 0331811746 سرا آمدہ ہم شو ٹیکس کت کنے انو من آلدات کت کنے کہ توار چون انت صاف انت صلح انت یا کے گڑبڑے مانے اللہ مکہ کے گڑبڑے مان بھی بلے امید ان کے گڑبڑ مان 9 وہ انچ کا نام 9 جی کلوہت کا Nadil Kulwai 4 years after today I am very happy but I am listening your program the next day I could not listen your radio because radio transmitter is off sir one question is that why radio transmitter is off give me answer بابا نادل کولوائی تو اتکے کہ مکیچا اور تو ہمارا گوشت دار گئے انگریزی ماشاءاللہ ولد ہے تو جوست ہمیشی کے 4 سالہ چرن مروچی تو ہمارا گوشت دار گئے تو سکباز وشی محسوس کرنے گئے بلے تو کچھ ہے کہ ماں ترہ گوشت دار گئے تو یہ پروگرام نیکسٹ ڈے listening your program the next day بزنتی پروگرام ماں اور سچی بات گوشت دار گا I couldn't listen your radio because radio transmitter is off sir پرچہ بندے جی السلام علیکم ہاں آواز جاہلن تو خراب ہے بلے نادل کولوائی مارا گوشت دار گا آئیے کی رسا ہاں ٹھیک ہے تو کٹی مکان مار رویں ہوئے ما رمیں گوڑا یہ را شرکن کے جو دا کنے آواز شرطر بھی کجا وڑا شرطر بھی تین ادا چی جہل نہیں یہ مسئلہ نہیں ادھے مسئلہ ویچ نہیں گوڑا ما بیجیے ما گوشدار ہیں پتا گوش ما آلے وال کریں جی مرحدار ہیں گوشداروں کم یکرند پدا وشت کے منی آلن توار کم کی یہ تربو شرطر بو اگر شر نہیں ہم منا حال بھی دیئے دانکہ مام پوہ سر پد بیوا توار تہا بدلی اسد لیا شرطر بیکھنا نادل کولوائی گوشیں کہ تی آواز جاہلن تو جی آواز جاہلن تنو جاہل بتا گنا ساری نیچی شرطر بو یہ آلہ ہوں منا نادل جان بے دے گو آواز جاہلن پرچہ جاہلن چی وجہ جاہلے مارا ہم باز وشی بھی کہ میں کواہنے گوشدارو کاہن تمہارا گوشدارا ہوتی دزگٹیاں یا کہ مارا اشکت نہ کنا میں توار آنگو نہ روتے مزنی شنکاری او سر نبو گئن بلے ان قریب انشاءاللہ کہ ما ہوتی دگے طاقت ہو رہے ہیں ٹرانسمیٹری اگو ہوتی شنکاری یا ہوتی ٹرانسمیشنہ شنگو تالان کنی شنو گوشانی ندر کنگے جو ہوتا کنے بلے گوشن ما میرے میشان کے نو کے باہر گائے کے نا سر انچو گوشن نو مکائیں ہوتی بنگپو سرحالے نیمگا
शायरी या के लच्चे ताहर गोशंत के हर यक जुबान ये लफ्जां के तो बहरबंद बेजन शायरी और रिदांक केशानी अर यक ये वत बाज तहरंत शायरी चुशके लफ्जां के अवली और शर्तिन बाहरंत और पविश्का पेसरा मन शायरी ये ताहरा शुमे देमा ग्वशंगुन शायरी या के लच्चे तार बेजा ये जोड़िश तो रुआ ये जोड़िश ते रुआ शेर या बंद अमृदे आलानी रिदा या के अमा खड़ी आना मिजा मिसराहाना या आबेते अमा मिसरा के कहते गोड़ा बलूचिया बंद गुशें के उर्दुआ आयारा शेर गुशन बलूचिया शेरारा बैत हम गुशन ओ एक अब याद कनक लूटिते कि बलूचिया शेर असला हमा द्राजें लच्चा या के नज़मारा गुशन के आइए तहा सरजमिया दास्तान बयान कनक बीते चुशके मजहबी दास्तान बेजाम पैगंबर और सहाबियानी किस्सा हो और वसीयत अमा जंगी दास्तान इश्की दास्तान हो द्राजें नज़म बंद यक बंद ये तहा दो अंचे हम वजने रिद या के खड़ी बिजा मिसरा बंद के आहानी वदमा वती हुरियो हमदपिया शर्रे माना हो मकसदे दरबैत शेर असला चा शहूरा बिजा चा जानगो मारग दर्द शाहरे लुगती माना शहूर वाला हमा मर्दुम के वती जान तो समाह कार बस बेकंद ओ वड़ वड़े सवबो जावरंचा आसरी दरगीत बेकंद आयर गुशंत शायर वती हयालानी दर्शानी ये वास्ता शायर शेर गुशित के आगेशतिर दो रेदानी या के कड़ियानी या के मिसरहानी सरा हवार बनते भले ए अजदरी रहबंदी नहीं के यक शेरी या यक बंदी तहा दो अच्छी ज्यात रेद हम भूत कानंद भले आइए तहा कम्मा च कम दो रेद या के कड़ी अल्लमा बैतें यक खासें ले हो वजनी तहा गुशग बीतते पमिश्का आइए तहा साजु जेमलो तासीर बीते अगा यक शेरिये तहा वजन मबित ता शेरी नबित बल्कि रिदां की अमा जुमला ही बीते चुशके पदरवर टप्पा दिलपदा गुलजारेंद टप्पा दिलपदा गुलजारेंद दरदां वादा हो इकरारेंद हातिरा तई मन जहान यलदात ओ गम पवत जुरता तरा गल दात इब्राहिम आबिद गुशी या टप्पा दिलपदा गुलजारेंद और दरदा वादा हो इकरारेंद ती कई शेरे ये सैयद ज़हूर शाह हाशमी शेर और अमित आबा के हातिरा तई मन जहान यलदा तक गम पवत जुर तक तरा गलदा तक इब्राहिम आबिद शेरें और न दां के कुछ चले ने जियो जाने न दां के कुछ चले ने जियो जाने मनी महलंज चोने बेजुबाने बशीर बेधार गुशी अमे के माँ गोश्ताम अपा मिसाल बिजा दोस्त शेर या भेत अमा बिस्तारा दारन परचके ई दोरसे शेर अमा दो रिदानी बिजा मिसराहानी सराहन ओ आहानी तहा वजन ओ आहंग हम अस्तन शेरे अमा बाहर अर यक शेर ये दो रिद बिजा मिसरा बनते कि आहानी तहा तीसरी रिदा रा अव्वली रिदे हम विजा मिसरहे ओ अव्वलियो रंदी रिदा रा रिदारा दुहमी रिद विजा मिसरा सानी गुशन आयरशा मिसरे उला और दुहमी अरगुशा मिसरे सानी विजा के आहानी तहा विजा तीसरी के कहते हैं तथा में के तीसरी के रिदारा के अव्वली रिदे आयरगुशा मिसरे उला और रंदी रिद के कहते हैं आदुमी रदारा गुशा मिसरह सानी गुशनते ओ बिसा ये पदरवर मिसाल अता के मन शुमार दाता मिसरह उला ईश बनते टप्पा दिल पदा गुलजारिन ये मिसरह उलाएं और हातरा मनतई जहान यलदा तक ना दांग की कुचले ने जियो जाने नु दूमी मिसरा को जामता के मिसरह सानी गुशक बंद आचुश बंद के दर्दा वादा हो इकरारिंद गम पवत जुर तक तरा गलदा तक मनी महलंज चोने बेजुबाने
ٹھپاں دل پدا گلزارن درداں وعدہ و اقرارن ہاترا تئی من جہان یلداتا غم پوت زرتک ترا گلداتک او نہ دان کی کچلیں نے جیو جانے منی محلنج چونے بے زبانے او پیسرے ہمیں پیشرے دو رد ردیف و کافیہ شعر دوئیں ردانی یا مصرحانی گڑ سرا ہما لفظانک یک بند ہما لفظ کے یکی دومی گما کہ جوڑے نک بنتے آ یک بند او آہانا رد بزاں ردیف گوشند او چش کے من کے شمار گوشتگتم پیسرا مثال انتہائند کہ داتگ ردند بلکہ نہ ای ریدند او داتگ ای ریدند او ای وڑے اما شعر ہم بزاں کہانتے کہ ایشانشر ردیف او شعر گوشک بنتے بلے بعض شعرانی تہا ردیف کار مرز کنگ نہ بیتے چشکا من پیسرا گوشتگتان شعر تہا ردیف مانیستتان ایشان تو کہ مشوار گوشتا ایشان تو کہ ردیف مانیستتان بلکہ تہنا کافیہ سرایتن اور ردیفہ چپ پیسر ہما لفظ کے دوئیں مصرحانی تہا یک رنگ بزاں ہم وزن و ہم توار بند آ کافی گوشک بند چشکے گلزار و اقرار یالو گالو جانے و زبان کافی گوشک بنتے بلے یہ گیرا رگی گپی کے بعض غزل تہا دستوں کے تہا کافیہ و ردیف دوئیں مان بند او بعض تہا تہنا کافیہ بیتیں بلے بے کافیہ غزل گوشگ نہ بیتیں بزاں تہنا ردیف سرا غزل گوشگ نہ بیت او ای غزل کے ہما دود و رہبندانی ہما خلاف بیتیں مردر دیمترہ ما گوشما اگا پتران کنن نے اس ہاتر رمی ایک پیر بندی نے مگا بلے من نزانا کے توار چون شما گوشان کا پگائن شرطر گو یا کی گنتر گو نزانا ناصر سر برائیے بلے ماہ جوہد کرنے کے آواز شریعہ بیتے شمارا سر بھی بیت آگن شمارا ریڈیو توار سر شرعی بڑی سر نہ بیتے انشاءاللہ کہ ماہ پروگراما یوٹیوب چینل قدیر واحد یوٹیوب چینل ایر کنے آو دے شما صاف سلیہ اوشکت گوش داشتی کت کھانے ریڈیو پاکستان تربت توار میڈیم میں 584 کلو ارز سرما گوشمت ران کنگائیں شرمند گوشداروں کا بازن جاگہ ہمیں توار سلیہ روگن ہیں داشت شمیں بی جی ایم بزم بیک گراؤنڈ میوزک کے توار بورزیں و بازن جاگہ ہم جہلیں بلے اس آتو دمانا منا کنفرم کو تو جنید نور شاہی تم پیا کہ رنگے کو تگا تو آئی ٹیلپونت کا گا دیوانا گوڑا آگو شگات کے نون توار شر رہیں بلے ٹیلپون مانگوشت کے مہواری گی جاں جنید نورا بلے جنید ٹیلپون کٹ بوت آئی کر کاردام یعنی مسئلہ بلے امید ہے کہ دوبارہ جنگی جوہد کا نگائیں تو دیکھ کجا میں گوشداروں کے مارا ٹیلپون کا نگلوٹی تھے میں نمبر انتباز ارزان 08524 1 ہفتہ 9 سرا شربدر یقیناً ار تحریے وتی ہنگ بان ار ہنگے وتی باہر بان ار باہر وتی ٹوکر بان ار ٹوکرے وتی چوشنتے ذرات بان ذرہ گنڈی چیز با نودا چیز آنے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات آرا یک پوز میں پوڑے آئیرا سنگارے تگو دیم دا تگم بنی آدم آئیے سرا کہ بنی آدم از ادا کسی زندگی کرنگائیں او ای زندگی ادارو کی زندگی ای زندگی ابدمانی نہیں یہ کروڑان سال پرانا کائنات کے یہ سر چنچو ہزار چنچو لاکھ چنچو کروڑ چنچو حرب چنچو ٹریلین مردمہ کے سے زندگو آزین تھا اور بنداتی زمانہ گا ناصر تو زانے مردمانی کھچ چنچو بتا یکسد سی فوٹ بتا یہ کہتے ہیں انہوں یہ نشریات ہے ٹاور کے لگے تھا یہ شست فوٹے گی یعنی یہ ٹاورہ اچھی دو حصہ گیشتر ہوتا اور ڈوران ایک اچھات کا نمانی تو منا ترا چیزوں پتہ ایک دور کہتے ہیں کہ کستری مردم بنتے انسان زوالی نیم کرا ہوگا جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی توار نو ریڈیو صاحب ہے منگوشا جی لگا توار میں صاحب ہے اچھو ساتھی ڈورنا اچھو بند بتو آکار بتو آواز گروپ کٹنگ بگائی ہاں کٹنگ بیتے کہ ماں زانا سکا گپ جانا گا پمیشکا بشا کٹ میں بھی اچھو آواز نہیں وقت پرانا نہیں تو دوسرا ریڈیو چھو رکھتا ریڈیو آواز پورا ہمارا کٹنگ ہی مانے بھی انو چون انو شرطر پوئی نا جی شہر رہے بلے اچھی شریف کو حرام دی شریف تو کا کڑک کی جان کڑک کی مانے بھی
جی بگو شیخ شکلوٹے میں دیوانا جی مثلا یہ زندگی چھوڑپانی زندگی دی پانچ چیزیں بنا ایک کہ ماں زندگی باعث نہیں شر وڑیا بوازنا جی جی جیسے کہ ماں چورا ہمیں زندگی تو کا ماں ہر چھوڑیں جوت کرنا ہر چھوڑیں کار کرنا بولے ہمیں شر کارانی تو کا انسان نہ تو اچانک روت ہے بس انسان وہ تو کا ہلو جی جی آواز پیدا آگی تھی شر وڑیا جی یعنی انسان ہمارے بیچارہ کے اس پہ کہ جی ہر کس بھی بیچار کے دنیا دمبا کھتا ہے چھاڑ بولے دمبا کھتا ہے راوزار رہ رندہ کرتا پریشان کرنا وہ دھوکا ہے کچھ کرتا جی بالکل صحیح کچھ ہے ہے جی لک میں نتوار جی جی لک میں نتوار تھی توار منا پیدا کے سربو ہو گئے بولے واحد پاس آواز ٹیلپو صاف نہیں آئے کے گوہ جوڑے کے لک زاروار میں نتوار جنید نور شاہی تم پاچی گمام رداری کنگا تو باتی کل نے گوشدارو کنی کو دلے جو ہلانکا میں نتوارا او خاصی رنگا شما مسکین ہے خاصی رنگا حیدر علی ہے خاصی رنگا عزیز ڈولی ہے او خاصی رنگا پیر بخش ناز ہے اور کس کے مارا گوشدار ہیں وجہ نادل کے یہ مرچی مارا کلوہ کتگا نادل کلوہ یہ ہما گو دلے جو ہلانکا میں نتوارا گو ہمیں ارادہ کہ انشاءاللہ کی زندگ میں گڑا گندگ میں دین پا دیم نندگو مسکراو کندگ میں اللہ گنجی رحمتانی باہوٹ بات ہے